Odofo memo akwaba the Emergency Ghana TV so na ene story a me dey bro no story no e na dru ba bia kame ese Ghana ha no ba bia omo yesa ba bia titiriwu ne yenuanum akamfo yi ene asa mfantifo ya ja o da bia na chese ye je ho mena se wo ware obi na se nipa no ana se unim na wa hwe yi na pe ho asem ekoware omo bi na se nke se wukunu free man wo yoba na wukunu free man na koye problem bebre a chese wan hwe ye ni ade a obefem no efiri ho no ntumi ma back to normal se ne na wo tie no because ni omom do befem ne atete ne niam bi no na kama se hadwene japade kura woni be ma na pere no wan hwe ye na wo sanka enu nti na time bia ya di stories we bro enti no ansa wo so obeto bo as no her story se ne isi koye se be ya ochina bi se wukun yare o se wukun nyare o se afeni ebe ware o se ya ware wo wahwe amamre wo se odi so ene niam bi e wo so ufa na wo ye na sebe o ma nya wo asem anka na de di enkofo yi de abusuafo bi de didi amanfo bi ayire no menua ahomte na e wo so wonso uhwe na ohu na wanko hesa mistake ni bi yanko story we na ebe hebe wie no obesua de bebre e wa ware mu ene ibianto yanko story emra na udin Bacha ya frame mama free my brother there Victoria free okay Mavic u free na bai Bacha me free wo mama mfuru okay ewia ye de aha na ewo na wo na wonam Bacha ewia de me bai amasem ne se me ne mi kunu na wo na wo ye sofu panyini ansa na be hu na ware no ye me sofu panyini wo hwim ene de me ma ne se aba ya me di sofu panyini na ase ti me didi ne na ase wo ne yere pen so a mfie bebre no ba ne di wuye so ba no wuye na papa na ye na agisa nko ba wale me nti na me fa me tire ni sanse nipa kasa nti ato aso ma me ne me koso som no sabre na me ka se me nwale nyina na me som no ti ni ya ba frɛ me ne papa nyina na ye kɔ no fie ene otu me fose de nkrofo ba keka na me imagine de me nyim firi ho na obi ni ratire bi de ko ni mo no kro ware ni maid me so de sabe me nya maid me ye somfo wa sorry is papa so be ware me amenyi ntu na me nwale no nti ma me je papa na ma me na sem no tu ma me je papa na pene ti papa na se ho so ba ya me ho ade no na me ma me di free nti aje na kakra to ho nti afi ko du se papa ni be di dibre ye so panyin na ode me ma papa no na wawu nti wase ye de panyin we di na ade na ke se wase wa ye oba ho ade nti time na ye hyehyɛ ye no duru ho no na me ba yare da emergency nti atwe san kakra me pa chan papa we na me wale no enti me pa chan me enti me wale papa no ma ebra wale na be me ho ade duru ye no mprom tu se me ba na yale koda hospital ni nti no na so ne sofu panyin a wono so ye na be de akire aye friend sofu usu maybe sa ukunu no ona na yi da so no nimfoni no achafo nimfoni na da so no papa no emfoni na wone ne yire na ne yire na kojan bo ne mu na papa no so ehye asofotade kese no edi gina ho no na asori be mu a me pa cha asori ya reform kelemi and salafin karebe man sarafin okay yo aye haircut wo hwim okay enti tama busuya no e ba se ye se be ho ade na me bare akoda emergency no papa ni hu se akola na yale no ntimi ma ade ne maso tinka yenye nto ho ma me sofu panyin sofu usu a me kunu ne ho a wana wo ho no e be gigina mu se obi kura ne ho a ye ne ho ade wa abrochire de koma obi enti yenyina mu ne yenye ti papa ni gina ho ma ntobo asem sikasem kura papa no ne nipa bi no mu boai na ho ade ye ne ba so enti ama me kunu abusu ye ne ntimi enfiri enkran ya mabi ye mo sofu usu ene asofu okumase bi ene gina me mabusu ye nem ne ye me ho ade ampa ye me ho ade wi ne me kunu no eje pictures ni bi konkran me ne kura etwa pictures ni bi wo fie da ye me ho ade na ene wo kwaje awale ni nyina e wo pictures ni bi wo a kire se ya kwaje awale ndi abere ni wo fie wasom o the pictures ni bi konkran koma ne ma ene ni nua mam nti ma ntwe ena yare be bo papa no e wo kumase a ena me hwe no de no to hospital me frɛ abusuya o mo be kan ho no mo be fa me ne papa ni nyina akwatena nkran ma hwe papa no be sa mfie miyonu e wo yare mu share screen so photo na da so no da wo ho ade no hwe no wa ha mbacha da me ho ade no okay intu na ogina mfimfin a wo share se kente ana okay mbacha me enti
yes I de ni wie no ache na papa no ba kuma se na yale be bo no ti me de ache na abusuan de ka be fa me ne papa nyina na yakotena nkran ko hwe ne yale a se oba ni nikum abusuan ni ani tua me kuma no mo nyina ntumi a ma bi ba to mo nyina agi metum se me yoba ye me ho ade a me kunu yale a me hwe no me kunu nua bi wa abrichi no kura no woni me so obeto so se ni nua na yale no oba a wo hwe no ama ye nyina edi nkita ho no de koy enti ma ante hwe e na kakra brebe na onya nya me ho ade so ma me kodi busia bi ho asem ma no woni ka asem ko je busia ma de koto engine esi ne kem enti bere o hear say this can be balance can the 11 good years na mai sikan say sinapi no bi di ne DJ ma me enti afi papa na yare na yare no mu no na wode to mani me say ka no memfa na se metimi atua ka na men tua ka na me fa se metimi tua ka no so a men ton ka no na men teka ni mfirim de ka na koduru bia na sika na de aka no memfa ento me ho na me so me fa nhwe me ho bi san say me tene ncha me hwe no sika bia mfiri ba bia ma de onyam na me bo na kon homa woni yale mu de na nso akoma kwa ne be de o me kuma se me so me mai hwe mu nyina e da me ya me so na me ka tene ni so enu po de be ye ne pene say wa yale ntin ko ma na ho nto no na bibi fufuro bia wa etia no wa ye hona obi na no kan na se wo kan da pie mienu de kan ho so be ma me da pie mienu me di na chimfie be se du nwotwini masom no a be pensa abre we san ka me Osofo keto an de me ti ko tema so na so ma me sum ni nti me ma sa de ne ma ma dwumi se me hwe no wo a wo wa so da kese esi wo be ma me ma ya so ro ma didi sa ko me se me mewu me ne ma ena wo kan se mi na me fan sa ya le nti no ma na ho nto no ene na enu na nsa de me hu na se me kunu ba na fa ka no afifie ho me bisa na so de kofitem ye wo ho na me te se wa ton ka no sa be no no wa wale afifie ho obe wale na me kuma na de obe bi betere me se obe so ba ne besunya entiti ye firi me ho na obe boa me na me ne hwe papa no na me ba na wale akọ na me su anya bone enti de mo oba ne ba na fe ntokwa ne ne wo ye na nye me fere me ba na wa wale ne ka tere na oba no ogire oba na chiri odidi matem ti wono na tem didiem ana oba ka tem sa me mani berade na me sa ko so mani berade ase wani berade na ko so mani berade ka me hwe papa me di nkan wo unu so papa no be di na chima bere papa tama no weska no enema no iri we enema nyina ate koi enti wonu se ma hwe no papa wasen wani mra de anka won kan tira ja wusu se da wu a wo mo na je ajapade enti se ma wotena ha na wo hwe no mani wu na ba je ajapade enti obehu kwan abefa so obeko ye ne nana no ne nana no na kan sa asem ne tire me wo bla woni me yakasa kase nam se eja wusu na be kan sa na me ma adwunu we kro me tire se sei na hoy enti me ne wo makan sika ne ho asem de kwato me kuma na nim se akra na ton ka no dia ton ka 80 million na se bosia ne so obaje 20 million e boro so dia so e mo so bebere enti yanyi sika ne mfiri mu fa nkoma no e na mekuma no etu ni pase na o mu fa sika no mele me akra na wanyi sika no ntum na emo me kunu na ati me kasa e se sika ne kore e bosia ne kwaje ye nsi ho wo ho enti se sa na o mo kan yentu sika no e na mekuma ne se me da so sika no be ba da no me sika no mekuma na mabi ba wo le tu ni pa num mo ba ne o ba ntokwa nye sam kito ofie ho edi entokwa sika na omode bra no onwie a omo pa me se ni mfirifie ho na mka che se ye sika ni nti na me wo fie ho awale nti na me wo fie ho che se me kunu yale na me hwe no akos ne na da so yi akos photo na eda screen so e wo ho no ona na ejina ho nchan a photo bi a ne ditaye no onu ni okay tama na me so mo no de na me yante okay enti e ba sa na wo mo di sika na bra me otu ni pani mo di sika na ba no no mo so me ji sika na wi o mo hia me fie ho me nko na mo ka che mo se nya sika ni na me ba fie ho na emu awale nti na me ba fie ho na papa no wanya me ho ade kora no mam kwaje bosia na ma no a mo nkora no mo nyina mu nim enti se na wa yare na me hwe na mo batu sika na mo ka se me nko de a na me nim adwure wo mo tirima mo de yesa enti me nko e ho na be ma ho mu no e sore ya na obowura ye dem e ro otu da na ki e na otu door gate korokoro ehim e firi mu na ke se me fi se me nko kora me da dem wa me ni bambo bia me di ntimi etimi ba dem wo se de ope na me kunu na yale papa na wa yale ni me di so be hwe se ne be so me hwe no be hwe na de ja so o ja na obesiesie ne ho ne ada ntende ha me na mo me so e me da dem ho bia ma tutu safo ne ho nkro ne ba ne na se me da na adwuna bibi ya me ni kamafo bia wa ha okay asime mi sa wo kasa nyina papa na ya hwehwe ne Ghana ha no kunu na na Facebook for honest me officer wo kasa nyina wo kunu no mo ni di ba papa no sana me friend wa ya panyin nti friend papa anti wo mo sise se yanka akoma nto ya mfisa papa no ya nya no ha ba cha ya friend Osofo sharp mpa cha okay
Emmanuel Sharp enti ya me kunu papa Sofo Sharp my friend papa na manaka aka wo papa no okay me kunu Sofo Sharp enti asanu ba senti onyam se da so hu de akosu yo was man kasa no oya was man kasa no oya fantini okay ena me kuma ne kasa mu fesika no mbele me na bosia de me fa nkotua afi o mo diska no ba no mo de nsa aka mo se mi ntufie ho no ena me kasa be ma no ko tu safo ane ade ena me se ade me ntumi be ma ben ne ko tu safo me fa ne se ne driver ma me kuma ne driver okay nti sika no mo de bae o se wakuma na amabi enipa no mo de bae ye den na ntokosiye ena o se letter bi ka ho dia na na wo mu letter no so minima de nti letter no busa ansa letter na me nsan me o se me nsan na dia na wo mu wan kan kire me no wo se enye bibia na wo mu na asem wo mu an se sika na o mu tua mama no ya dance se sika na maje na echina bi ma megina wa meka se sika fufuru bi papa no na da so Osofo Emmanuel Sharp tiko echina bi ma meji sika fufuru bi na me so eye me kunu wo pa no wonwu yo wote wo onie enti ye den na o ma ko bo sen ama no na ye kotua ka no na echina bi masa be gina chire se meji sika fufuru na me beji akoma hwan enti ya no gina mo nsan me so me nsan de me ni ha bi o me na me san ye na me de ma wo ti o mu wi o me sen ya ma me se yan kan se wa ma wo ene ukuya ye ka asemi e ko pum fia da no be fia ohia wo ha obeto ha area papa na no wono ade asa na mo kan sika no de ankro na mo kan mu nyina mu no kan to makoton se mo to kan na kan engine si mu a ka bia bo na mo nya mo de je kan mu nya ne sa sika so ko to engine si ka enu denti na wo se mo de ma me no so ko fa asa foforo be beto mu ti me no mo yi ene ne wo fa asa ba ko ka ho ama ene wono de yenya me kro ne me ma atwade mi metu fie ho metu fie ma maid na hwe ne se me fi se me metena fie ho de a se kom maid ne bo me charge se kom de papa na najo na se kom de papa na me na me sore ya aduane ma no onu maid ne be firi de mo be ba de na me me aduane papa na me na aduane adi enti na ti abati na adwuma be ne wo yi maid ne bi sa wo mo enti hu hia se me ne papa na da ho a e kom de na me na aduane di se o se be wa se ne ho ni kwa se me dwale no me nko maid no nko bisa no wo a woni wukunu tie no na papa wa na kan papa no wukunu no Osofo Emmanuel Sharp se o man aduane di a mfomso efi se bia kofa maid se o meye se adwuma o jana nan ana se wo ye ne ho bibi udware na no so ye mfomso me nkwa gbo maid na amane ansa okay o mo e de fi aduane na ni na wa bro chen discover o ma no mo de akodi o mo de sponsor fie ho wukunu ni nua be ma pa chan enti tama me ba no wale firi ho no ka me ni maid no sika ne ba no de akodi dwa no ma ye nkwan abomu ne me no de begu fridge mu enti me ba yale na mba Kumase me koye na aduane ne nkwan ne freye nkwan ne gu fridge no aduane bi anka ho na me na we de fi ne ana mbo mama ne se antisala ne di dwa no aduane be shi na me se ne aduane e bedi saa ne ma we wo hene o me se aduane nka ho me sponsor fi obo so me ba ko ansa ne benya aduane bi a de be ka saa nkwan ne freye ne nyina ho disa me metis kam yere koto intina ansa na wo free Kumase akona maid ni se onya sika wo hin no de aduane sabre na maid no me nko ne de na aduane wo fie ho me free Kumase akona bo so me nso intina de wa wale ko no ene na sponsor na aduane okay bisa me free wa kwam de jade wa wale ko no e ma ne betena wo me ko na maid ne bae na maid ne me wo no free ho ti me ko ere no bae enti na maid ne maid ne ma ntwe ne din kasa wo de kasa enti e ba sa no me no mo yi ya o mo se chenchena de o mo kana no o mo ka se mo ko fa maid de o se maid na he papa no maid no so da dem papa na jitu okro tumi ka se come de no isan so diabetes or pressure and was awa akoma yale e na esuro ko asan ache no enti tambia o pa bi ensuo ko se ncha wontumi fa so request ensuo ma me ensuo no o so da wo dem enti mi amane na da na papa na request bibia ma me ma ne de a mi ntumi na mo nya adwene de mo kan te ya kasa e ma ne no wo fa ase no kwa ye nya me no wo mo me ena toto papa so ani twa so ti o mo so le ko ye no na me nya adwene se bia a mete ho bia me kuro no tama okra minim ho a e bia mete kam na dim twa ho a minim papa na de makwata ho awale na mahunu ho na ya tu me pono safoa ene me do gate safoa fe ya san hyemla ma me se ma me ma papa na aduane ni ti tire me ma papa na aduane ana me mani nsuo pono be de aduagu na bia papa na menya asam di maro pata asam na ma police e wo kwan mo de ma fa so no ena ko ba plate fa ma ne won kan ena mo yesen ka asam na watema de mfa nkotema enti wana police ni ba ko ya se no se da bi ena mo sika na mo betu ya eni nti na mo ye saa de na akwa ya wale sem eni sika sem
enti aban krofo bi wo ho no mo ya aban lawyers ya ensem a yankita hodie wa wale sem ne afisiesie no omo ne ka ho asem enti yemfama wo mo ntidana ena omo de bi koma ebinum na omo ma mekeka ansem na ase de meka no ma me lete se me fa nkoma makuma ha ne me ba no na asem we de nya asem yensiesie fie 2 times na ma me lete da ma me lete na me de ko ye no asem ni si wuku ya de fiara me de lete ko ne o ma yi me ne ma ko gu garage efri mi ne me kunu wo drop ma ko gu garage na ke se o matumi anu no timbusa me kunu sana da hwana yi me ne ma bebegu ha wo se me ana se wona wo hina de yi wu ne ma sabe e de yi obi ne ma ko gu ba bi foforo enti me no mbo boss wa na ke se wo se mi twa so na me ko ana me de lete no ma anye lete no kura ana me sa de ko court wo ko ma wo me se lete me ko wa anye ana o ma sa se court na de lete ma wa na hwa na de ba aban o me se aban court bi lawyers bi a o mu di ana me kana me se kan ye ni mo de kro me ni mo de kro dosto se dostofo that's true for no okay we dey ko wani do anti wo na ma mele girls asere girls ada wa share classmate wo na ma mele te no say me fa nkoma me kuma ano na me bana o mo yesa ofio no na me de ko yi ti me ko wo ma anye na me sa ko mo mbi se wo ma anye no me system me sa mfa nko ndi me hwe me kuma ano fie ojolo na me de kokko ma me ko 2 times kwa no se wonye na o mo say me system me mfa nko na me de ko ya afedie o so me nipa ma no free so obeje ye ena ko bo mama ni tam no so yeso wa ama entina me baba anyem ma na me de ato ma nim kura se me be akwa ma ne wo wo da ntin ko be no be 2 weeks na wo na ka me makwatena acha me das na me makwat me ma be fa no ko be bia papa wo na ka ma fe no ho ti wo maka so wo mo hia me ho na tese wo da so ka papa no wo da so ka baba ma ka na ka o obi se papa no na papa no again aden me ba cha me kunu no na ka na ko hwe me kunu no bonidi no mo pedi na tie me kunu baba sharp so sharp na ka na ko tan ntia na ka ma hwe ma ade tita mo pan me na akola na wo ye no na ka se mba me ntumi ansan anko se me ko papa mi san se ya pam asam so ma me ya anka na me hu se be san akotena wa na se e bia me yi me niema enti se me ba ya ma sam ne se papa na wu enam so mo pan me ntumi ma ne o say man o say papa no bi wasa aka bi papa no ewu me ba cha me kunu kwajo papa no so ya we Ghana ha o wu da ben okay enti me kunu kwa papa sharp sofa sharp eti awu wu o mo pa me sa no a me ba no wo ya enti me ha kakra hwe no papa na wu obi a mama ne obi a nka hwe an kire me de me te yan se da komeda wona sofo bi efre me mama asomdue na me je so ase mama wodi ye nyina aye ya akọ na me se wodi ye ho was ana me say are de asem was what am me say afem na me say what kora wo enti wo fro bi o san afem no was mama me ma ya akọ we de papa wo de ahye pa wo ana me say ho na ka kire wo ana was aja usu na efre ye boy amane say abusu na afra besi ne so say omo boy ne wa sante re nyamane say papa na wu na me say ne na o maka nkire mi o no me say ne hwe na e bi oba ba kan akire san say wo ye kuna ni de ya mamre kwan so na wase ye fare bebo amane enye fon so me ni mabusu ahwe ya be se na wo tweme nsa ye nte hwe firi aja usu ho ana ye fere aja usu ye fere aja usu a na less than aba ontimi mpia abonte wo kan sem bebire kire mabusu apanyini enti ye hwe da wo furo bi yo ne ye san afere no se wo asa ka brofu bi wo se de na aba less down girls bo anai What's it down? Kasa lockdown. Brofo na ba. Ai ko. Enti no no ba enti wontini mpia ba enti wo kan sem bebere yi ne ho na sam na fa kwen. Ana obuchane ye titi da foforo no san ba ye. Oba na wasan afere waje ato se papa na wu. Enti ba ye mfom so be se yi. Ana obese ye yi. Ana obuchane fo bi se na beda na yakokuru no so. No wase wa na obuchane be di nkita ho ansa na. Se betumi akwa obobo ya mane. Oba bi na say yes ye funu kwa oba bi ebisa anu so funu de wo yenyansie ave de ache na kasa suma se ana asem mama se papa na tuni pa o mo koboa asofo o mo kwata ache ne akosie funu e wa abra me kromese meyi papa de ehi na atu sofo usu no se ukunu ye papa no sofo usu so abaye papa no sofo usu no obaje ma wale no watumi atuni pa aka ho so o mo kosie funu no e wa abra me ye kunani no o mo mama ne ye enti mabusu ya san afre ni bio no anokro beka na yerim si yensie e kire okoba no no asan ka asafre yesie ene yese ne kawa no se oba ne nsa e be ne dan ene yi kawa no
ah ne yema ne nworo wono gina mebusu enim se yema ne nworo ka wa no ana mbusu apanyi ba ko so gina wase nya amamre kwa so no wo woro ka wa woro ne sei ana wase ase ne wana de hye ne nti se nka amfa se wufu so no obeya yi ka wa na obetima ye ne wo ho an wa yi ka wa no ana mesu me pagya me nsasoro me se mesu no obi ka ana me se me nka bi na me se ye wo ka na me ne na nya adwena me nti bi kura so da se ye ya wufu so wo fie e wa abere funu na ho ane aworo ka wa sa na wo de be ye dey ana wo de be koyin de to so me yenu se wo se abushafo na fra wa ka tell se me de wo makọ court enu nti na ye ne ba ya wo so wa mama se me nema okuro no so obere makofa 0.7 ebere makofa me nema okuro no so ena abushafo ibuta na se oni se me nema no se ase na ohun se na mete ho na so me ba so man fa hwe nti na me nema aka won ti se me pa na mo mayi ka wa ne de a kwa obefa se wa kofa me nema afiri kuro no so ho na me di papa leti so na me peja no me yale won kana ho ma mo ma me ba kuma se me ba ya me call doctor ma me ko twa foto ese me chika se mu atwe ese ante papa na me peja ne mu odu enti sa ya le no ma benya aka me ne pedua ho enti sise me hu sa ane ma wo mienu nyina fall by say emwo bi a wo mo de boa me ansa na se me ma kwa ma na awura ka wa na amana kwa ma na me ma na awura ka wa no na me ne ma nka wa na me nsa mfa ya le entra ase e wa bra me ni mwo bi afiri obi a wo aja wusu ka se wo kwa aba no an no wonsi ye kuro mu obi. Okay, wano asi. Mbachan. Enti emra nene ehwehwe mame na said odidi me na kwa so anu ana. Emu hwan se de hwan di diu. Eja wusu ana hwan. Se de eja wusu ne me kuna busuafo. Eja wusu na antisela ene akos. Se mo tumi mo obi be som mfie du nwotwe. Na wono de yentua na ka. Onyanfa so obi amfiri so mo som yenso yale o san hwe ne ho yale. Na mo kofo obi betena abosumi nsia na mutua na ka de a. Me pese me lemu se o mam se de o mo ye no. Ase ne se. Okay. Eja tu aba homa no so enti ye bisa eja wusu. Hello eja. Mame. Ya mo ha mo akwa baba oyerepaafutuo so. Ya hello. Yo Auntie Victoria efiri ye wa ha. Na o kasa no o se o ware Osofo ana ni dindi Emmanuel Sharp na ware no na abegina mu se sofo ese gina mu se papa no ni bibia e na oje aware no e de koma no na emu hobi no bosia bi age bi ba mu e ma ye tua bosia no ye de krata aka ho se ebunambusu afoni nua ba ese omuhia na ofie hobio enti wonfi ho ama ne nua ma nyina aka ho ni kunu na ye sofo Emmanuel Sharp ewu owu ye no na onte obi na friend phone so born na mane se wo e na obo sa nipa na mane so ono so ye sofo e na obo maame amane enti ni nyina mu no se ya se yesie Osofo Emmanuel Sharp yakosie no kunani onim ho hwe de kawada so hye ne nsa e de besi na ne nuoma no so aka tema ho no wontimi nkofaaye eja usu wada roma se una ugina mu eje aware na wunim bibia papa no ye Osofo Emmanuel Sharp yese na bedi akire ne ho nti eno ensemi emudie na wo se yo medamo ma mo tifo na so mama so bushami a metimi akase no kurasa dia o kan se me no gina mu e konje aware no na papa no only next time I want fear the bre me kwara me obi ni ho be na ni ero no me ma ba mo bi ni te ye general superintendent kwado ona na asoro tani pa na odi asoro ba ya jin koma free mo no ona oji na de ti o so del fi ni pepe na o so kokko me Dr. Sharp ni aye na be di echire enti mra o ye na be di echire ye ti me won ko fe ni pa foforo e ma won yo ma me ye deputy general superintendent this na be di echire no ene ma ne ye enti ye papa na ono obeye ina eso panyi eno kure enti papa no to ka se wonu wa free ena eti ho onu atena che enti wonu ho ade eni sakoma se ye ba kan ho ache de panyi na se wonu ho ade a esa enye enti ene ye na ya ho ade elfa elma papa no enti ye de to wani mu no wo so ke asie ana ko bo mtia mane e de be na so ye no ana Asofo e ka me ho ene ba be ye ho ade e de ema papa no enti wo de papa na
ekotema no aba papa no kwa no aba eti ya anniversary bi St. Michael anniversary wuhwi eti ya no na de tia aduada no ana papa no ya ti se wa fi asiama o yasu eja usumusrao se papa bi ayira o Ghana ha ye hwehwe no eti sa kasa na woni di woni di oya tanye ono oya tanye ya fa papa ta ha na ya won enti kiremu ma ye wa ye so Dr. Sharp you say Dr. Sharp Dr. Sharp wa fi asiama eti omo fra le busuafo Africa ma ena omo ba no be fa no ena omo de ne ekoy di omo de ne koy no esa jo so eti ena o kona wa ko no eti o koy ena o ko no ena o tio ti me na me ba o ba be sramu te ya ko ise mo be le te ni ska ye me ne de ma me na me pia pia sika na me de abramo te mo fa e ba pa no en fon to bi animi ko pin se papa de free moon ti do tari di free moon so for the no e di free moon me dia me manti bi dia ti dia me o ya ta na o free wa ba e o kuma se ha o no so no aha na o free e ti be bia o ti me ba no asa akọ o ti me ba no akọ e ti o ba e ni se bia o ti ma be ha o ma nti na o ba e na obi ani se e bia o ne ehia no entamo e wa asem nti Dr. Sharp, ni abano. Ena o ma no so te se. Wo se papa na ebo bosia 6 million bi. Ana o kwa ko siesie ne car. Na car no so ko siesie no anye yi. Nti car no so o ma ton. Nti so ma ton dia anya wo ji sika. Ne sika no so aye bank bosia na akoko boy. Nti 14 million abeso amaka ko ya 20 million. Ena o mo ke sika ne ma wo. Uso mtu eskala won ana mukata use dai ke dia iteska obude be won ana se waji nti bra isi na obude ya pro aka miye mu no nga wo ba ye no septi sa no aka ka bo mi amane ana bo busi afọ amane se asam se ana bi kro busi afọ e dia di mi wo ba ye so wa mo bi amane ko tum shafa Dr. Sharp wu ye no ansa na weri mu nyina ebeba ama ya te hoatem o enti ni akosi ye se ma me no ni aba no ebo ya mane no aba ni o lockdown mu enti obi antimi anko enti e kire ni etu asofo mi ni se o mu nko hwe tani entutu ya ebusia na aye na te o mu mako ya mane ni hu kware ya ebe faso enti asofo no kwa bo o mu nka ho ene ya fre o mu se o se entutu ya o mu ye no enti ni amaso enti omo sai emra ana omo sai a omo bae enti na che ana ya che se omo se papa no adam se ana enti na omo se papa no asofo ko omo se ni amo asofo amane na wa ha se papa no ne se na se asofo ko no omo bu ye se ana che bae no we wo bu nyina nche mumpo enti no enti ase baba ko bu si na amane enti me bae no na mbo bushira na mane ti mbo bushira na mane ya ni mo kasa no bushira na ja mpata kakra obaji me o mo ji me ana wo so ye se me mo won sa ai me ma ai akọ homa e ti 2 million ne da no ni yi ye na de ma wo e ti etru ha me sa ba bi wo no kan wo ti me sa mo akọ homa e ti sa akọ homa ne de me me sa ye because me nya papa no ebusia panyini ni nkoto le bajia mo sa me na mabajia ware na manu ebusia no woni ebusia na papa tena ujo mo papa ya sa na bu be te du mo tena sa te du mo tena me na ko hin na ebusia ko so na woni wo mu ala tena bi ama sa te pena o ba wo tin beka e ma ye nyina ye o mpa ya da faso a ye ba pa ebusia na ni mu na pa ya sa te de tu bia no ye bia po o ba wa pa ro atu wa tin anka amo bia ma ne da ko so na ne ne tin na te ha ni tin no Temenincha, asante na aba mo shona temenina kianka ho he ya. Ana ke temena kumpuni primi. Uko ba do ba kan tro bia. Kusa ke papa no. Abushana kino. Asoro fo dia, asate ko koyema no. Ya chini, aba koyema Dr. Sharp. Ya chini asoro ko chini aba ko jan kwai. Ya nyama mre dia mfa ma no.
to mo say we are seeing. So mama, eti me dia me say o mo say ne niam o. Na ne niam no me na me tia ne ka sika na me fa no nko. No nko fa niam no on famra. Ana me say ajima ne dia. Ni ntimi nya bi so kwa tira ho no. Na me ne kwa tira ho. Mo bi sa na ta ne tie. Yo, eja usu. Mame. Wo kasa no ka say mami na antivic. Wo se no ne Osofo Emmanuel Sharp. Na omo atena ehihye ho a na mukura mu ni mu ho hwe kosi bra afei oye na dwen se obe no ade na anya bi Asofo atwempena me pa cha ne bi mentime nkyere empacha ya kwadu a sese apiem no ben microphone no ma me antivic yese papa no na ne hihye kokua mu ansana enimu be wai amana be ho ade wo se na wo didi wo mo na ase a wo sua asofodie anyam bi asofo mienu mutimi twempena saa me pa cha na me ne te se me ka se sofo payin ne de man se me nya ne boafo one na yire be kuma se enti nya papa no kwana na me som no na me som one na yire nyina papa no na nya sofo sharp nkwana na me som no na me som sofo sharp ne na yire nyina se sofo ketu a wo som sofo payin onti se wonu be di animu sa awale enti na me ye somfo me kra na ne me edi nkomo no na madwene mu eya me na kakra se o kan se fi so se papa wu ne yiri wu ye no sa wo ne etenai eche ansa no ye ho ade de be mfie nsia e na papa sofo di free mu na emu ho no sa mfimfin ho no ba ja me se ne yiri wu ye kire no ne yiri wu ye kire no na papa ne ka che me so be wale me e na me ka se nkorofo be keka nsem enti me mpane ba na me som nda so som ne se me sofo panyina na me som se de na yere wo ho no enti ma o de ba cho me ma me kura ni na som ne se one ne na net ye me ba cho na yere ti ase no aha na yiri free mu na me yiri free mu no na me ne nti se de bia me ne te ba nkana ho na wo no wo enti se bia wo hia bi se me ya na me kwa nkana ho de a ni fie wa na me wo ba na me wo dan wo didi me ba cha na yere me ba cho na yere ti ase na me kofi ho no ma me dan sa ho dan entitama ni yiri free mu no ka so be wale me na me nyintu mu no na me kofi na me ti ho dan na e ba fu se bra de be to me ma me anim se obe ware me e ma me ne me busua se yen hyehyeye na nko me ye me ho ade e na me ma me di free mu enti ho no kwotwe san enti ama wale na ma so ba na me da so so me se papa ne ma papa ne sofo me no me enu nko na me bisa wo o hwe manim na me hwe wanim na me bisa wo enti emfimfi wansana wukunu Emmanuel Sharp Osofo ebe ye ho ade no wo ka ewo nyame anim ene ye nyina anim se woni papa na anya bibia kosi se obe ye ho ade me pa sha na de metumi aka girls on sa girls e hwe wo se ena me ka se senya papa ne de me papa no wanwi wo dross ho kakra kra me na hu ekosi time obe ye ho ade wana wuko papa no ya hwehwa nwom no ne ya ba ama where papa no me pa cha sofo no me se ne me se ne tena ye no ene se wono kura ka se me gine tena mfie bebire nde ye no kore e san se de odi me ho adanse de me ma no no ne ye nyina ya solinity ene wo hu me se ne me se odi ho adanse anti ye ka so pana de ma no so mpa de ne enim se waso ne mfifi wo kakra na eja usu gina so eja usu na je wawale e de ma Osofo Emmanuel Sharp e na wo kan se na bibi wo ho kra na wo mu kra mu ni e no kra na ka se bibi se de esuma se nyuma nyuma na ka nka mi de na me som ne se sofo ne akwala ti wa anwe wo dross wo kakra kra eja usu amen wase na bibi asa ni ho na me som ne se amen mi ti o mo ma ye se ja mo ye ni mo ni an tanu kre e se ro cha ko ta ti ta ya so so sa won no kra nya ko bu aten ya wo kana ba te mu papa de be ye bu ase ama ma bibi o be jan che bi ase be di wani empriti na de wuni mu no nya no oni papa ni bibi ya me papa no boy ama ni se wono na atena wono na tie eja usu cha hu ye kakra bi mame cha hu ye kakra bi ma wa homa no na jina so kakra wo de jina so kakra wo kasa no se papa no maame no so se papa no ntie wonwum bi wa wo me enu ya muntie wo de muntie hello tie jina so na tie me bo onwum jina so na tie enti papa no ene de papa no all the way
obi crazy na Derek mama hwe ho no obi so odidi what is here who papa no Facebook we je aduane ni di ene wa ba ha na wo be hwe papa no wo yo baby ye wo yo baby hey wo yo baby Antivik asra pa unim no papa no Antivik papa no unim no but so for sharp na unim no fa no bra microphone no papa no unim so for sharp na unim no na papa no so ya obewe wo nya so papa no anwe papa na anwe kura wa anwe eda usu to asoma me sir media nya me ni twan kontompo na me nka asem ni bi antumi ni bi sir me twan kontompo nyankopɔ omu makan okay yo martin na yada ase se wugina mu na oje aware no e de koye se di aba akire ene se Mami se ujitum se wakosom. What say? Mami ujitum se Antivik wasom Osofo Emmanuel Sharp ansa na papa no efri mu. Na se kwan abusua ne de ne faso no. Eja usu na abusua ni nyina Antivik na abusua ni da wanim. Kwa be so na abetimi afa abo afisa asam no areho atete se ni kunu no efri mu na kawahye ne nsa. Na yesie bema no a wono ankasa aye eyire no wonim se de na wo kasa mokra mokoduru kwan finfin ye san mo e ma akire na moteye no asafo no a eye se reform cherubim and seraphim kwan be na mo betimi afa so ama pepepe ye etumi aba efri se yese di anakwase ebu abam mama hello meet you aha enye mpe sa kwase ebu ana oyawo no Victoria obefamu nso so mfom so de fi wo ana ho mi akoma na basa ni papa doctor ewu doctor se doctor sha ya sa anya se no Osofo panyi wu ye no ana ta mra otiasia na ti o de se ta ko fa so ni tibia fifi no ase uji ka na ka go mo kokko tampo o sabre no o de ka go pe fi bo amane ame ani obusia ni duro ho ni ehu se e bia ka mo de ye ni faso no e kwa papa e ti se sale te bia yan kwa ni mo go ta ni mo de ko dia ya wa report nti o mo ye sa de so ba ya wa mo bia ma ni o mo se so ba ya wa ka kire obi a ai se obi a amame onim se de wo kan nyina na ka wo se wo ye wanye ena sesi sei na esi efise ose na Sofo Sharp enya de ano opene so de na nabusuafo no ye no nenso na yare enti na ontimi nsore nko entimi mma enti ebra sa ne oma we nyina koso no ono de na omfo aso enso asi sesei ono kra no x-ray a de kire se wanya problem ewo ne spinal cord mu enti wapeja ni kunu no a ni mu odru asomo a eja usue sese de Antivik aye bia no enfom so na oye kan na no tumu ene wa na semo di amamo ante amemu ameboa no sesi ai wuni nipa a ubetimi agina mu amayen enti de na obeboa ya amayetimi aye ama no no me se de ba ne se o mo di ka ase Dr. Sharp owie sese ni ya che ne se e nya nkra bi se bia da sei eyi ne baba so na nse kura ni na o kura me friend ka chire no mercy e ma me bisa se njo papa o mo ntene nka o no o wa ma no ne o tete ya to eyi mushain e kwa mu ntino o mo che ma ne mranta e ti o se papa no o mai o da to no mu bie e kwa no a e na o baba ansa ne ho ni a ebe e ti ya chen se papa no a o wa ma no ne no doctor ni aba no ani ni abeba no Oba se pa na sese asori for kawa no eda so hye maami nsa ena na o se emu hobi mu ka asam ba ya wufusum no mayi kawa no na sese kawa no kwan e fa so yie no se eja usuwa wani tua enti ma wi ne pacha wo we mo no ta busia fo na ka se me mo kawa no na me kawa ne hye no kwan e busia fo o Victoria ne diko bi atio ono no se be me waka wa no se me kokwa na kata se fo pete kasa ko lampu ene me so wo ne kaka no mo me tenko e to no se to ya sa o ke ro wati me kasa to ya fe na na dapa
me papa me kwa na ko e ma so pese ba ko e ka ho na me ni na ko e ni e kwa ya be nyina me ne na ko me ne ba okay e so ka se ngo ka wa no na we na se ka wa ne de e ba ti mi awro na be na ko te no ya ka e se bia e no ko to ye e ti se o aba ma ne ya be ye no se se na he ko ya pa o ne ya o ne ina wa o ne se ni okay aja usu enti kwesha ye bo se ubegyina mu etimi e de akira aboa ye ama Auntie Victoria watimi enya de wo se onya fi se esuhunu se ye ubedi aboa ma woni na busua no motimi akọ friend saying Osofo sharp abusua no se ye ni dru so a entutu ye bia no ubetimi agya bibia mu ache na afa wadi anu fi se asori ne samoda so wom okay into o share bossa obeboa we sa kwan yi so oyerepaafutuo me de asem bi anim okay me de ya kan se ye be nyan krase bia de ya na wa ma no no wa ba no si asori fo afi de mo mara na nya ti sheye ni hu ebra ye be do chap elie fo se ya krase nya jin ho ni hu pa be faso okay ene ye da se eja usu ye de wusi na nyamishraw aha enti Auntie Vic o asem ebi eka fi so on said the okasa no wo so ye mfom so o mfimfin ho bi o me pa chaw me mfom so ane de se ase obi aka na asem to be defend no ho menya ma anya mfom so antia wo no aha on ka so wa ya atia wo no wo se na bibi ha o bibi koso a wa ye na ekoso no de na ekoso no eta onanka beba a wona ngwasa nka asem no koso nyina nya ha kwa na basem bana ka me so me friend phone so ka je se ja de omo ye ni ba papa ba ja usu edurubire bia na me kunu ne yale no be sa afa ba kwa na me frɛ papa no phone ana won fa eja usu phone e me kunu na se me ka kire me se ma me frɛ no phone so biu isan se woni ma de kurenti me frɛ no phone a se bibi na asie isan se mo wa asɔre na ma je ma wale ye na papa no yale na mama ma kwatena ne nkyɛn se bibi ha papa da me mom na wo se me ka kire mo se me frɛ wo phone na won fa de a ebe de na mahunu wanu asem wo hu de ha me okay hello I confirm shena ahoma no enemu mayen shena ahoma ne enemu mayen enti ejawusu akasa na ejawusu ekire mu se wa hye yebo se ye nu duru ho a na ka bebisi aha ye nu duru ho a na mpase buta ko se ba ko se hello Auntie Sarah me ba shoka sa na ho te sen nyame adom yo me pa chaw unua bema Osofo Kwajo Emmanuel Sharp pacho ne yire a friend no Victoria Free unimu no me pa chaw say or anything to say me pa chaw she should go and see the family members. That's what my lawyer has told me to say. Family members mood ye my family members Uncle Cape Coast so say oyagere Uncle Cape Coast e fie honum enkofo na beje na ware no non konko report bibia ncho mo why me pa chaw aha yes and pacho say onye Auntie Sarah me boa me pa chaw de me chen say our problem there uncle family members so say oyere into our problem family members so aye de nim no me frewa na pacho no oti unua be ma ne nchan hwe no sa bra de na anim no aha me pa chaw na ne ba so mbe hwe no amba say yere one na pacho mutua ne ka me pa chaw mutua ne ka modern ko asa wa ko papa no sika ya de ne kan na ye chairman we ye papers wa ha eda ha sika say na mutua ma no me pa chaw me ni bibi aka won into if she has any problem she should let her lawyer call or she should go to the family house and have a talk there. Why me say mo fa ne say on she papa no let's do the needful. Nua be ma ne mama na mbisa say mutua ne ka sen aha confirm mani emma ya wose wo matua ne ka na wo mekire ya sika dodo a wo mudi tua ne ka no papa Osofo asawo de ya kan nyina ne se eno kwasem ni maami menim ebia eyise ya ahase no one abusua no eyeye but maami asema wo kan nyina kire se na ni kuru ne papa no
papa no kura no eye ne ho ade papa so for wo ka papa no bi nya ne kura asem sa papa no de me ka papa no wonu ani kunu kura frɛ papa no na me say na me frɛ no me so sa na me frɛ no so ho enti sofu sharp eye ne ho ade ma me de waje atum say sofu sharp ye ne ho ade eye me won say ma me ana mo ye ne ka yesie say wo ye sofu sharp enua ba pa no de a eye me won say o ka say so was na oyeyire dia also can be say some ami we say no oyeyire dia no am dey na omunim say oyeyire no omunim say please try again say was say ma mi no e made am fa na de kwatra na nchen anu onu so kire mu say ubusa say ska say no omutua ma no enu dia wa amoso bedi o kan ni say sika omutua ma mi we nyina no o won ka ta nyina ide Obapa the woman say yan to sanfre so for sharp abusia no mo keep coast no yan to sanfre wo mo if you say entumi ma say samami onye yira ya no wade ya de na kawasha ne nsa kawana hye ne nsa ono na kwoto say ya na photo nso wo ho a kire say ye de ne call ye no ya no wade ya no wade ni nyina group of people of pictures ni nyina ni aje okasa say say ya jousu aje atuma confirm say so for sharp aware maami so enti se ni nua ba pa menyi ni se bia ni nua ba pa de kasa ye menyi ni na ye boso ye no fa ase kura na se onye ni nua ba no ye no fa ase a enti na wonim sa no fa no wo yire na wonim sa no fa no e wo yire na no wonim sa no fa no so ye ne yire no ade anu wo fa no sa ne yire yi kwa kawa so enti ensem bi wo no mo a abra mentinu ma bi ase papa ewo ma mi ye friends sie ya oba mu na so obeka ye no o se the lawyer se mo ankasa wono kra no wono no se wo be ye menka se wa begina ntamu fi se anti Sarah na ye frɛ no ena de ofa ye maami se oye papa ye enti anti Sarah ne ye papa no enua ba no ye frɛ no se de ne wono su si kan ne se agya wusu se anti Vic eye sofo sharp yire a wono na de kawa ne share no nya sofo sharp na de kawa ne share maami enti no agya wusu no ampe kon obefa so a obewro kawa enti agya wusu na ware maami ya na se agya wusu na ware maami ana se aware gie de esi da minim obi ho no mo ana wo wa ma no ne yetumi ma obi egira na namu ha no mo ehye oba na kawa esi da anu de esi anu nkire se de ogira na wo share ne kawa no wo de kawa no share no e ma ne watu kwa no sabi na chi no kokoda e wono no wone ne ya aware asade bia enye sa na tie ebi a wo gira na namu ana je usu de kawa ne ye de ehye no wo sofo no edi mu na anu nkire se je usu na ware maami so ho enti anuma bu wono mo a wo mo ka no kwasem ni entoso mu asem no bu wono a wo mo ka maami be ka ye ya me kwa me from no ahwe maso okay enti akos abra de wo mo say ya hwe sofu sharp na busia na kira kwan na ye to sanfra wo mo se ye no wo mo wasankaye wo ha enti aso oboba kawa no wo mo sofu sharp di mu ana sa ajowsu de kawa ne se na sofu sharp di mu no de kawa ne se no enti kwawi o meva so be yi kawa no o me yi kawa de firi ma me ne sa na ma me ne no bi so ma me woti wonu mi sabi wonyini se wontumi nware ana tina wo bia wonde ne tie na wawuo na mukosie kura mo amana mane akwa baba na mo de fa so anti nti asori fo no kura ya mo mama ne mu kura nam kwa so ko yesan wo mu e ma ye fa akwati kwan e na kosie papa no kosie papa no na papa na sofu djuma baba ye ne kura no e ho dansidie e woni wu akire ne de he okay na sofu djuma baba ye na ho dansidie woni wu akire ne de he aha enti papa sofo ye dase ensem bi ha ya na emos o kan wo sensam ha ai emos antwi ana emos wo sensam ha girls and dia wadi babia me say ya mansa na ayemanim sa no atwede ya mansa watwemanim ton watwemanim obi abeso ne ya fa de kwa atwede ya mansa ko beta ba ho obe dress o collect okay na ya na George ya na nsem bi wo hanu ma woti asam na ya na sa wo mfi bi sei ana wo yafunu be nya wo ya adan na nipa nyina wo wiase Ghana ya nyina yetimi wo se awade ya mfaso na ebinumo akwa ware ya busuafo a na sa ye prapra wo se de se bi wo bi akra bi akwa se
baby na ya to atwe baby aye hwe ada te na se ni pa yesa hwe mami wose no ane papa no ya wo ya asofo ntina wo som wo mo kire se enkono so be ya asofo ba o so be ya asofo be mo na emom no eta wa wantemi anka antum wo ko biem papa no so di na wodi ya kire nyina ne na kwakọ ya se asofo ba ko yi mi re fini dinipo sofo no sa hwan yo sa hwan sa sofo no Dr. Sharp Dr. Sharp wo so ne papa no wo so ne ya ba ko pa mo sum ye wujine di ono so juudi o eno ti na ma ukọ sra maami ekwaye no ho ade ede ne ma no awowa ano na wade na awowa ano no se ye papa o ya bone o wona asam ne nyina eti ekwa akohye o eti Dr. Sharp ma papa no maami waso no hie sra ko chi wo bi pa no opagya no osore o na tie fi wo beti ne ade no emu oya nyame amoa wonya yade se de wo ka no yade wonya na Dr. Sharp mbeba chao enchochi waso jina piti se ya wodi sa ekosra maami no ewa no ama wonua no eja wusu na kwata aware no eja wusu jina piti se de okoye no ensa wache na ensa wanim kwa na kwa busuafo no ho ene wo mu nkaka emna na maami no woya no ade na okotena ho no a na wo te sabe no na busua no wo he na wo mo kura na wo mo kofa no betena ho se wo mo pam wo no kura no eno kura no eja wusu na no mpo no sa no odro no ho a na ka sa wo ka bi kira busua no se me na makwaje ensa awa busua ode maami awade anke ebe no wade na eni ama binti na ama wade na ama so enti se awade na ama so no watena ho na se waso papa di abusua me sramo ekwa ese ye mama maami no ode no bi amunyama ne ne ho dabi jina na muda mujina mu ase ajapade wi ase ajapade ne ye de kwan ye mfa nkohwe me sram sa mama pam maame wotimi ye ajapade bi amu ne maso bobra no na so hwode ensho maame na ensho papa bi anim enti se ajapade na papa no wote na me kan nti ne bane sa wo fa ase asa me de mafa akoton maame ne banya bi maame wa ngu ba wa wade no mo na so wate nyama anwunu na so odi nti na ka wo sum Osofo ne yira na so ne yiri kwa wuso aka akokoda wa adie no to ba na kodi sane ya no enye ada wo sum Osofo na wo sum no na Nyankopɔ ahyira wo hu se wasum Sofo wasum sompa na asia wa no mo so ka ya wodi a ada ne na mabia dwama tata mo sa yiwtirim na ka ja wo so no kura kan ka ka se dabi papa no kura oni ne yiri ma sum o ma do ma ya papa ne maame e de papa no ba no ba kura ha memfa na ma aja usunu akopɛ baabi foforo no afama no na so kwa usum no ma Nyankopɔ hiraw na wo se wa wura na ti niama ya sense ho ne niama japade a waye ene asode a e wo ya mebo Osofo pa panyini e wo bedi dia me ansa ete Asofo dia na kwa na kwa wotimi nya aduane die Asofo no kwa wo nya aduane die wom aduma bia obeye bia no wo sabe kwa no Nyankopɔ se wa mo aduane ni a wa ma de nchew ade ache wo de ka hu se wo susu obedidi ete se ni na wuaja no a enhwe ho kora me de papa masom na mo ba na wudi a me etem ho na abusua ne nkɔpo bi nso na agya wo mo fa som ya de na ka oba bi enam se ya som asese bibi yakob no ma ba bibi wo de ahyem ensom a wo som bebrebe nyina ya bo wo nso me adan ya mo temi nkura ade no mo kan tum kakra na bibi no wa pa na obiam wo mpa obi ntimi beso mu miem etimi de dia me kan se maame no wa fum ye papa wa nya de ama Nyankopɔ anyina ntum wa kwaye bone sem na mo anya aba yesi akura ne go sre so a ye pepa o ne ntwantwene eti agya usue wo na akwade awade ne kana mu se wo wo ya yankra wo se wo wo ya yansia ne ntoma ka wonu amode atim ne nsa no na ade kotim ho ekoya befa so a wo ba wura ma maame na de ne ho wuro no tena ne baabi na me kwa wansan fi akotwam kwatia na me piato so ho anya ntwa me piato so ka ho eti agya usue me sre wada wuro ma mumi anu nyina mafu manfa kwa no so nya sa nya sum nyame onyi obi antum o atemda no so na bo se nyame waje obi atum eti bomodina na baba yi ka no efiri maame ne sa na fasi na mpanifo ka se yesi me kofo obi abaso no esi Debra anja bibi no obedi Debra bosom bia so kakra odi mana wake tra fanadi amano na wono so fa nkwatira ni baabi no ntimi nsonso hunu wantimi nsonso hunu aso papa na so pa ya se ono apaja pade eno ne na so no mo fa bibia hye no na mo fa ne dia kakra wo no mo fa ma no no antena ne baabi na go away from me dia enya ye edasa bo an kakra wa wo wa ba pra wo kakra ya se fa brofo e kana asem ni nyina bone tofa ma ya wie ya wo ba ka se maame no wa ya den
don't drag me to go away. One try. Eh? You my mother. Don't drag me or go away. One try. What bregu kwa? Girl, say Bafatis me, Miss I said you was your phone. I am be a ukosia papa nana. Oh, papa, I can say, there be me dragging and coming back here. Papa, Papa, and says, so Miss Pomin will be on the okay. And girls, no. And see, yada say, Equia, Echama into Mrs. Waha, Equia, Apaba. Yeah, now every hour in the same. Yet, dear Auntie Victoria kind in ya, you kind. My Mike, no one don't call Naka. How you did say, Radiadum, where they are reform 1 year old, and swimming him Sala, Ebema Said, a Yahomepa. If you say, Wabaya Jumapa. Emma, there be a messy my account for near home. Mammy, how you na Gina Auntie Sarah or your Kumanaso. Sanya Sama, Miss Sarah, ya. Adenti no baby akwa waria na warie begu a na ejina kumaso mo amote sa na munya yo na ya mo wo mama girl ya friend ya ire no shiri ya wa ire ni hu no mo ka se fan ne brofo Facebook enti wonya bie yi na se okunu ni nua ba so sorry gina ne kon so a sai na anti Sarah no beka mami sabi anya mpra no ne twenye ekwan a mo fa so aware ne ba mi mekua mom de mempene so fi se humo bro nyodo na mami empe papa no na so say papa ni nua ba na sa papa nua ba minim so ono ane Sarah no Osofo Dr. Sharp ni nua Sarah kro na ono kan bi ma wo no se ware ni nua no wono anu adani sei ene ne baye no ko han ye ayire pa say yes adia ne baye ye han ne bia efri say baye ne han wo na so bu ha woni bi asem ato no ono nam no opa bi mi so man bi han ti se ne anu aga ko han wi ya wode ko ntokwa yo so ahunu ade na u nua ba ma no wone wo de enye yie wo so pese okoda wo de ho nti wo kan se chinchina ma mi nko ne nko ware wo nua ba ma no eno ode ehumobro koye odo which I'm against because odo your odo ehumobro is different from odo na wa ware na masa tu na se afri ha kwot na akra obese se enye kan na di mi kotwa amfete woteman ka me nko ho atena no hu fie mienu anyununyunu de ebro ba ma ni mu oduo stroke aya no wo BP wo pressure wo diabetes yare ya wasase so nyina ka boma ya nipa bafua na maame ba ko pewe na ehwe nya de aba ma ka ho wo nsa maame ne se hwana na opagya no wo he papa yi ni mu odu odenku ba ma mu a sumui efati fu sumui no oda ena me kan se sumui odenku kese nkani be kasa agbo we papa agbo papa kese sei maami wei ena ekukuru no pagya no na nka wo ya oba ne nyate nka ma ne se maami mi na menam so manum asem so ena ode kwa ware mi nua ba ma no esanse wan ko school di makofa kuntrase etiefuo ne ahwefo obi di krata ba sesan na wo hwe na se wonte ade na se a to obu pe obi a woni mu mama ne moa enipa bebre asan amena adane wo mo death warrant anka maami to no bo a ebi anko bi be chirima chense maami wo san asem wato esanse woni mu nwumanti woje so sa krama ofia ha so no wura ha makrama na ka no ebi so ono nani ehunu krama ofia ha sem ema ye ho atamfo wo mo so na makuo wo mo duku se tie nie echine bra ko hwe nsori ahodo wo bi agene maternity ebi kra do mo kra na di makuo no anim na ye de sadie we chichi nsori da mu a ebede kra ne anyanyom foforo apart from ne enkrofo ndi ka to ye no enu ti na anyanyom foforo ma no efi yankopon hwe ye sa ye subafu ye de ti da mu a wo mo anyanyom foforo dada na ne ye sa dada mu anwa do be ni no obi di beat foforo akosha da na ase no obi di beat foforo shim honhom ne mabiem wo hwe ye ne ye subafu ye de ti da mu a just wo hwe ye nim ti ne betimi kwa night sa so ubo se nkomhye ba ya meka no adada na da bia yete ye nte nkomhye foforo da efi se yesu gban fu wo ye de tete asori da mu no yakopon won behwe ya nim ema mama munyonko ma ehon kire mu munyai efi se nipa no wa ma odua no osugu ne yama woni mu nkiri manyina erade bechecha amuka mami onye na anyi se wo pesofu bia ware woni aga so wo kosom mami sa mumfa Africa
Christosum a slave ni pa bebre braso say yesane sane adwene no ama adwene ya nyame a enkyere se wo da form sa ye wani alukumi na fa so nyame woni malukumi say ni bi say ati Fatima ni so hwem baby yes wo so nyame ye wani alukumi every say ya hwese de na asuafo ne modern bot tete mra no a wo de sa akoma ni bi ko ra sorry dem a wo begya yakotena bia ba because nya wo yonko de baye wa sorry dem ho no wani nyi se wo te sorry dem enti mu asofo nom etade obi mamu aware no mu mpene so mamu first of next ferry na dru so na akuma apamu asofo no oni ho okay ekua ya ready onia ema ehuna mane papa kwan bia so no eya na ema omu de yehwema nyame be hira om because say obi ni obi awopa na wonhwe no onya ne hwe na even be ma no kra no wo ka ho awu yi chop money kakran mpo na e dance no oyina niama oba no ne akwala ne nyina no one nam baabi na chese oba no wa to ne bo asia akwala na kopum so obenyini obu ha wonyi na kono ba no ho ansana be ma na ba enti no na chese utunu se e ma de omo ya de papa emo obi di bia di obi yenhwe we kitu emra na yenkwa enim na wo yo ba na wa mo ani ada wo kofa be ma ho be ma wo kofa no na wo kire bi o ma fe bi anim senia o mde bi adi me sister yenkwa he story no emra if a microphone bra wanim case 2 eno na edru so na na fia se wa papa bi I change lesson ya change why say dey change over ya koyanim na papa hwe you ha na ma awuku asare wo se ewe wo mo ha na se wusi genu ma ho no wo se mi sa anyam bia waso bia hwe me you super okay papa so you super enti na chese eno ano no ya koyanim ma me akwaba ye na ma udin kasade na mentonka ampacho ye na o udin ne ba bia ofri baaye pacho me din ne sarumesi edua me fi achemuda ayure bi my said my baba betena be 1 year ni okay na awie wasam ne sen mampacho awie mama ne ne say abrante bi ne me awo abofra obi aba ko 6 years na on hwa ne ba no na minim say baby wo ha eja nhwe ne ba otumebua kawasam woda kawasam ntie no ena te say atema edin fie sen pacho 5 abofra no was 6 years oyare a na bi wa 1 million sister Ghana no de atum na se ne ba ne yare de yen chop money 10 cedi ma 10 no na wetwa biesa na anso a me frɛ na on fa da ebi kro ha na bosume ansana koku de yen 10 cedi atum se bra koku mpacho 10 cedi enso de bola obri na onko ampo ba akofon madi na ho so la udi sen o se sa ha ye kro kasi na me se na sa ha nso ye kro ase enti mpacho me fa 10 cedi ntumu ma ye bra koku so yo mate ebeba no de 2 cedi park and 120 saying Ghana cedis mpacho 12 cedis nya koku David obri de ye me ani nti ni nya ba akon de debola obri ona ye de instrato no ana me fam se sa debola koku atete mi ache na me guso do no nti na me mpese meka no ho asembo ni bia akire wo no se den na me brade ye na me se sa debola mpacho o de 10 cedi tuma na otwa be sa koboso mi ansana bia ma ba no se me brown so se 1 week bia o ma mu 50 cedis na me se sa debola mpacho ya no kware nim ba ko mpo nti sa de a se na be abaje mi adenti Frebra ko akuna fato conference call seden na minti abi minji asudi min kasa na hu se ne ameka na no kware bisa no na se phone no no dia trans na makasa no se sa na waka mate me frɛ me bra to emu ho no frɛ me a no se sister Rama ma frɛ me bra mpekio na me sister Deborah ya no kware wa frɛ no wa peke na waka kire wo se sa na etia na se wo mfrɛ ne no so my friend na on fa I'm say sade bo mpacho no branka sama me pana watete ya che me wo fa na obeto ni din no me ohun ne ba ne bia mu ye to say na mo ma me yare oba be ka ba bia ofre me say ante yare nti embra hospital me hwe no a san hu ne ba na etoso abien bia mu so no on tatade ma abofra ne dampa bo ankan abofra ne say matete na wanya 6 years o yare dia me ka che no de kakra tumbo ayen na se ne ba ne yare dia chop money na enso abofra no eduma me ye me sinema na me de hwa abofra yi sika me nya nyina me e se me de kofa me nema me ton
tese kwa ma me de nyina hwe ne ba no nisa me ho teme timpa cho me ba ya mama ni ani mbo me. Okay. Ama wanu asi pepepe wanu si ya nso David ewa ahoma no so David awie ya mo ha Mami ya mo ha after okay unim ama asi edu a ebi o wanu no unim ama asi edu a we rama sitanana nia ayi rama inshira nia oba inshira maame okay. Na inshira maame say na watwe miensa bia oba no chop money 10 cedis. Ada o papa beba no na de 2 cedis aka ho na 12 cedis. David adantia. Yampa. O man is saying. Yampa, this we no me ya problem bi ka kana me ni mare ha mi ta intina na meeting for the next center but enti ebrebe na wo sha ase se wo ka no ese ya nti wo maniska so we last week me 20 cedis na David o say sa oba ne yare kra no ofra obo amane a wo de sika na ba 60 cedis ana 100 cedis David na watwe miensa 10 cedis de oba nhire nso oba ya amehwe ne akram ti wo say wo bole papa na 10 cedis ebe so no na watwe mako miensa yes I me say yes we problem patala me nya it's me ka no me my army I see ene kwa di odi kwa mo shop okay ansa na ka ebe say now man is saying me say last week I me say 23 oh that be we say they will can na say ntina na watwe me nsa man yes I'm na watwe me nsa me say last week I me say 23 so guy be kwa na ya oyere waso erama wa line pacha busumi abieni ena okire me say me nkoba besia 20 cedi na me fa mabofa na oni sika te me koba busumi me koje sa abosia no ena ni nyina mu no fasika ne mba enti me ba ha enane na otwe mienso se na otwe abie na me ko fie na ofre me say or the 250,000 to mama me hey 250,000 250,000 25 cedi aha na me fa mu 200,000 koma bosia wura no na 5 cedi no me fa mabofra no anopa ne awia ne anwumre na anwumre ni pe odi bi be kan amaye ma ene na otwe bi sabie mu mbaaye David buy nti that day me catch us black work mpacho di no kware ma me who say me fa 200,000 koma bosia wura no na me nda na se na 5 cedi na anwumre odi bi mbeba me se ma on fa me call ye kwaboso me ma mpacho say senya no kware a sika no sen ne to bra bia me na nitifie ba akumu osen ne sika no to bra bi phone so or the John Kefo su ma ono ne ma dance ni to so senya no kware mpacho mo fresh abra no. Okay, David. That's what I'm here. Na said na me bisa say, o si say dey o ka na say. Akwai ma me say, dey wo ka no enya no kre na busumu mienu ni a okoba obose no so o ka na enya no kre. Ati na busumu mienu. Say o se o ma ne ko bo obi bosia 20 cedis. Say o ka say nti won fan sha abofra no na ade 5 cedis ka ho. E say o di bi mbeba. Eno so o dey aba. Oh, I know the we say women Sibia me or the scan for money for na. Say obesa ji ni am bi o na say no each time no matter any Ghana man. Okay, enti ene ya lockdown be ya obi ya wa na obi ani abri. Hwan ni o ma no wonko free. Emfa nhwa oba no. Oh, there be yes I say we no ena me say we no. I guess na me ya my problem kakana me facing China. Enti David Obano say asama o kan ye nyina wo se enya no kre sen na wo de bre no ansa na wo ka yi be sei en na me pa tie. Hello aha yenkona ye ne odansini a kefosu madam kefosu ama esi edu ate ha ena okasa wu fon so ena ya ni kunu di sika fa de bre ne ba no na sika no sen na ya no wo de ba free se wo se ya wo ta sende pa
If I show a bit on my Sunday 12 series. 12 series, they do 2 weeks, another 3 weeks. And then I started for forever. Okay, now just said, yeah, I'm a say, do I can hear no credit? But I could be I was 10 this. Okay, yeah, that's it. And see, yes, I'm Connor David and can I say, me, Humano and two. David. Yes, our true phone was semi dancing, were too quiet or quabrochely. Where you are dancing, I was sending this can see the phone, so John care for Sue. I the abetum say, a be a 10 cities, a be a 12 cities. Now watch me, and now watch me and sa, never mind. That's the 25 I don't know one count down. Dear here now Sunday, I was Sunday saying 25 I say, 25 dear Bosnia. And no, yes, 2 months in it, and no Bosiana to the buy. And just to say, try best on Abefa. Now, I could I a friend in Shrey. Nema me so one and was in California, and a cacro benya, what the beato Dianedi. The more than Nuna Crampono, I crow, then sound I tun, and see one now Banya Bofrano. David, so did he. Meaning say when on Mapolano in thinking of me for this me car or I'm to my age, David, 1 year can win it, and they are sign our Sandy Abracolano. And I say I'm shop on me, I can't win my very well, therefore more or man for the meaning so semi saying this, but I'm just on your problem. Come here in my house. Oh, David, someone be so, I may say, and son, I care you best say, and no workshop union. I said, now when you was said, yeah, say, Jack. Oh, okay, Marty, and never for a sign, I will send the other. Over Sunday saying 20 series. Now, David. Because all the free now, 10 cities, 20 cities, look right there. What jay? And you went to send Dibium. 20 cities, my day, but and then that baby was a send Dibium. I mean, I said, yeah, and Rabbi you. And at the Biana, do I can say, what's now on a bema, wow, but not to say, I buy a message, a Ramau, Sabusumi, be a mau, but say, this is a funny baby, I'm in Abu Franny to work to ye. Baby, I'm in Abu Franny to the Badabolo, Brit to work to ye. I tell the winner. David, can I have brand as on the infancy? Madame, there said, I will come. Can I meet him? Before any morning or more. What Yamao, Yashawa could see a number said the Okano. Fasicana bra, now a free walk on. Now Yanshan and Yasa and Maraho. I Bema Waya said, dear how and now sorry as well did he? And now sorry, what did he? You need to me, not the swimming pool on a mere swimming pool. Beside no say any picture the chum and so Boa. Near me, ya create a miss on cat. I didn't say they will bleed down. No way, I can take to do over Rabbi, a supper bravo, friend man. I did be on county. I met up be a palmidi, and the time of friend. And what did that swimming pool? Would David say, would you? I said, one but I need to be not for not driving in. Mitini be, no what you any. But could David, mamma, Brennan sister, and I said, friend, yare. Me friend back or coup, some me catch and quack one for one dent. This is stand. I make catch her no honor the sisters in the tomb. I'm the shop of funny area. Well, I'm a hot chimney sign in Pamucho. I come up on the Banhuna. Confirm, you bedding come away, Chile. I bedding come away, Chile. Your Quaman, so hello. Oh, Kafra. Hello. Bemana. A radiadomo now swear. I'll be the meter to me, a certain Butua, a cockra. Okay. I'm a free town, a woman. I am bringing to Mr. Alcoa in my way. I blabbed you when you're serious. And there,
Ubusa no class, tell another Sunday. For that, I was only 20 cities. And no cross one yai. I was one part there. One walk about Coupe. Now, we can use no, what's in the now to me as I know on the 10th. Now, you're crossing me. Ah, where's your can I say? So, what problem we have now against the one and one? You ever to any, and you ever turn on. When you're serious, Sakra, I'm in Santa Mamma on to be Kaba and say, a pair of pass of power is open, and your papa, so far, what can I say? I also know. The very yet, and the year what is Takawayan. And you can't, then I'm saying, I'm calling. I want to be your bro. I want to have good age. I am serious. I'm not the promo. Okay. Yeah, that's it. Hello. 224947771. Hello. Okay. David is 3 1 to Gamma. And then I let him have a follow. Oh my God, I don't know. We are not my job of Panama. So David is 3 1 to Gamma. If you're so nice, that's it. Hello. Hello, Abraham Moduna. Hey, Mam Brago. You can't get one coming here. Ghana police for you now. No, Abraham, Abraham saying our friend, so David is a one. When you see you are not serious, David will not serious to cry when we saw we are. We saw our episode. Now, what would be that community? No one now watching me and start 10 cities. What would you say? And what you want to hear what that? What you know that? Watching a thousand young Tom Sabra by our planet. What is now? What saw it? Now, we saw a phone, saw a man, and of mamma, son. One will need part, stroke watching, stroke with Rania. No, didn't turn and sensible. And some become a one who had a quantum of the person. We said it's being at the Moyan and Yaka, and Hassan before. Sure, as I'm before you, Mr. Todd will do one. And so I show almost not some Katwakura. Okay, Mam Brago, yeah, that's it. Hello. Hello, ma. Beman Aquaba. Yeah, na mama. Udini baby free. Me parto mi din pisan ko mi se free entaro a chuma ponwa. Okay. Ma. Me se abrante no an adini nya papa. Inka na adini ya papa sama wo kan na wa se 23 we skapa no te phe obane ne ba. Na ne pampe ka trap ya farkra ya tanisi. Ane pampes. Ya tanisi. Na kakase a woman 23 ni katalogi opa na adini se 23 ni sika. Me boa. Me sha na adini nya korete bako. Okay. Me mo ntiri ni pa. Mate, yeah that's it. Hello. Obapa, me pacho wapum ti say. Kristo adomboko na wonso Opa dia daroma. Okay. Me Patrick. Kase free and sai bu sumo pe no ma do so. Thank you. Me mamu nyina yakọ na mama mami na anso yakọ sede ensentry ni na wafiri mu wonhyira no bo mu nyina yakọ Said impa me fa wakonye yi na mentia atunsu market fo nyina na agogo market so mentia wo yo kwasem this wine no utie de ababa na no wa buchi amofre no ono no menye so o kan buchi o Ghana he ya eti o Ghana no ono wo kaka brofo no ayi sha na mami ayi just do kan brofo yes SP na yes SP wa na mo pa ne ma ya o bari brofo agbe asumi da mi pa mi fi se before wo nkofo akontu emu bi o haya misramo mon kin dese bidia me da bia me kan me so ire padie wasem nko e ma won kan tia so okutua fo bi so ye time chini de e na ma me Joyce George you say wan etie dwamu no bibia bedadi thank you yeah that's it Patrick hello ba Bemena papa bieni you offer okay mesre oba na wakwa bre papa na won senya wale bra
wabrɛ eti ade wo papa no bia so mo ba ni ya na me ntima bia fi o me ba kwa wale a wo be japade me ba be ma kwa wo pa ajapade omi be ma so kwa wo be japade e ma bi kwa fia wo bom kwa fia gudi ade e ani kasa aloke kanu aloke wati yo be die lu na be die e japade o pri akwa he okay yeah, that's it. Papa, yeah, aye. Abrante yo kasa se si ayi de. Menyi niam so dan no awo. Sa na adwene yan so dan no awo na wonu a wonyi ni so awo. Na ayende se de ne ba na wo no. Ne ba ya wo se se yo ha baba wo yachi. Ayende se dan no waso. Waso dan no awo, but wonhu se ayerie. Eti no wakasa sa no. Na ka sika ayi 10 cities 20%. Ade. Yeah, there be the chance on one kasa na topa ne ye ne de. Won sa topa de de papa o. Na wo de wan ya ta so wo buru jenjen. According to the nye na baby. Oba badwa na wo de amana na wo kwa wo de am ye be yesa. You are pay me. Aha, ya say pay me Fabra. Ekwia, ya kwa wo hwe o mo man wo mo nyae no ka ho no mo adwuma sai na da bia ye hard luck na edi wo bachi no. Wo pese wo adwuma ye yi a, wo bobra na ye yi a, wo na sika ni bi mpo ni wa kakasa da kire oba akro no. Obete wasesen se, wo ba ye wa adwun se wo sisi no. Wo da nso mu dware se fish. Na ye kakasa fa sika bread ya 12 cities na adeba. Ene na ne ka ne da bia be se amana tena magazine. Okay, me da na aha ena yede dwumadie ni nyina esie sabre de ye betwa ni akọ perfect abusia de wo ho no ohun se eba nsi no me de mi huni se base na se mami wo hese ne a na ohia na okasa na metumi hu se na woni esofo ni problem na emum em se na ne kasa na ya adoso e kasa na ya adoso akoye se abusiafo no otonkra pa na ebi ho ase bi ho kroko ka kire obi anipa no yenka so nko ba amane enso no akoba amane eno na ma abushafo no hwe so o modi made by say wonye de woni ne ntena na emum wohwa na enka enye saa na woyeye eni saa kasa ndi aka otena no ho akopum se owu ye na nka de ne chefa na ewu no anka omodi amano na enam se wanta ne ho enwu ni ntino na omu yi na free be ma ne nche ono so ti ase na omu di nipa ofro ba be hwe no ntino o ma yo ho se omu nim no na enso kakra ne die kakra ewo mu no enso omu de ma no ne die kakra ewo mu no ewo se omu de ma no because wi ase obregu eya na wo hwe se wani tua pa na de na ekokwa wa de wani tua na ekọ nya de a ewo se yesusoso nya de ewo se yesusoso kranti de be sense bushafo no omo nsa omo adwene na omo hu kwan befa so na kodi mramu yenkomra ni nyina problem bebre wo kra bushafo bushani a wantana ne ho no ya de wo fa free mu wo nsaka ne bibi nti e ba ne se na de watana ne ho ne na bobra de oni na ya sori ahomachi sori mu fa sin ne niama na ono de onya bi minua aunt omo yen sense sa attitude no na ye nioma enye kwere gogal ha no kama se obi wu kra na japade ne yefum ne mo labroni ono obi wu a onfa japade enya we no otu ni nyina egu apart from a dying ni we no mfanya mkra mpo omo nshala mvalu obi a wawu ni yema na insu gan ha de eno ne value no kese papa ya best se sa suma we se sa na tie de a ebusua yi se sa na mo ye de asisi maame de ne nye nti maame no be se ne odi aba no be bia odi be ko be bia be si bia no e be mama so ati ye be so be subscribe na wa share se be ya update bi ba e be ma onso onsaka ne pepe ya da wasi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.